te whiwhia te whatala whātu nei whoi vaenga le fiafi po kalame whanga solo alau NUSTV pe ona masani. Po is whapoponga nei e o tātou po kalame o le TULINO pe ona iei whole nei a fiafi i o le solulu po le o ngā tonu fo i o le nei vai aso. O le ata mua atu tātou po kalame le nei a fiafi ia i se whaatalitanoanga fo i. Le au tāpena mai iei le whianga toi taustone fonti ia mastasi fo o sui o se Ekalesia i te tonu o se tātou atanu. O te whiwhialama i whatalofa ma o whalofatu le atunuu le nei fiafi le mai moa whafonga mai ea e so se tafol ke lope o lo nopia iai alomatama whanau le atunuu e misi foi o Samonei o na tulanga whaalupe ea mai lava i maunga te tele se ia pa ia maunga iti le nei fiafi le mai moa ma le whafonga mai le tautua ma le omnanga ni alau NUSTV o le fiafi nei whaiva e se foi lu pepe le mai moa ma le whafonga le atunuu o leo to ia foi le tātou lau stasi o pol kalame whaapitoa lava ea wa foi ea le tulanga e pe ona iai ea le olanga whaakerisiano ma le tātou olanga i le li i le nei vai tau o leo ua maua le avanoa ea whaamalolo mai foi le Ekalesia a le Molimau Ieova i le nei fiafi ea e sau noa foi e maise nisi o pol kalame whaataa otom whaataa te tia a le Ekalesia pe ona masani e tausanga le tasi ia me se foi ia o se latou fautuanga me se latou ia tau le mau ia pe ona ia le nei vai tau o le laua lunga le tātou pol kalame le nei fiafi o nisi o whaamoemoenga le Ekalesia o lo manei o le mea le e tau le avanei ia ma le whaaloalo e whaafelo i tuai ia i le mai mo mai le atunuu o le au maa whaatasi atoi foi ia ma le sunga ia sio taua ia o lo ngalue whaaso upo le Ekalesia le Molimau Ieova mo le taiminei ia le ua maua le avanoa ia talitanoa e foi a wata tu pol kalame whaatalo whatu lau sunga sio ia tulanga i pa ia mamalo le ale o iese whaamtalanga whaatalo whatu le nei fiafi whaafutai mo le savali mai ma se foi ia o le suma i foi le tatu pol kalame malo se fu manuia le nei fiafi malo le soifu ala ulei malo se fu manuia toi tau lau sunga foi le fonga pol kalame foi le nei fiafi Fatalo fat foi le mai mo fa fonga mai foi le poi la si foi le maro le atu por ne ya so ne sa mo polu ma savai ya po fela me o lo fai ona ma o mai ai ia le tanto po la me for ne ya fefi ma lo lava le so fu manuia malo so fo manuia tatu tau fai fa talo fale ne via file lo fole tua e o fai ona tatu fa tasel tatu pol kalame e pe ona tau poina e le se lo le tatu pol kalame le fia fil nei mal tulanga fo e pe ona yeni so fa tanonga mani so o vaenga e tau ona pai mau e ta fa tanonga e fai ona e sa no mo fa manino ma mai fo se fo sanga le tonu al fa mo le tatu Ekalesia ia mai se foi ia o le nei vai tau e pe ona fo ini so fa o fa mo nga ma sani le Ekalesia lola ole proclame le olo manto alo tei fai ngore nei vai aso ya ole manto tau fianga le wa tolo manto fondo de tau sang ia ona fai ule vai taimine o de tau sang ine la vai sa mo ile tau fianga le a Molimau Ieova o ine la le fa testasi mai ia so ia Molimau Ieova ine upolu fa pe foi ma le motele sala fai o le au fa tasi me mola ine le fa ngore nei vai aso ia mo le kalame fa pitole alo fa tai o le wa e sa no mo fa manino le vaenga mo fa mo tau le Ekalesia ai o se fsili foi le tuliloa ia ai le tu foi le avanoa de so no ai ia vaenga ma oti mo le pol kalame le Ekalesia Fene sauno. O le we ta o le tau o fianga masani le Ekalesia. Le se manu lauti ma se ai mamau fo le Ekalesia. Ia ile afuanga ia ma se fo se va papa o lo tea ma tala noina pe ai tono tau o fianga ia le Ekalesia pe masani. Man fa lo la. O le lo so se sini lava ia ma le manu lauti Ekalesia uma. Ma o Molimau Ieova la o lo o patina tu de vaenga le o le ia ni matau pu faltu spai o fili le lei o mantu tau fianga la le tau sanga o ia foi le matua faltu spai o le lai aunga o mo ia matau pu malava o le afolosia ile tolu aso le le asfaile stona ima le asa e pela le matua foi o le tau fianga nei tau sanga o famatua ina ia fola atu le tale lei ma sili antu le fas furu la un faltu spai o le o mona saunia de lei
ai sili antu i le ono sefulu ia video o saunia umalau fo i le ngana Samoa. O le aunga umala i le vaenga lea. So o le aunga utu lava la ia po le wha moe moe. O le awa uina umo vala o le tala le lei. Ia pe wha pe whera ona a fia i o tantu o langa o ni kerisiano. I o tantu o langa i a sofaiso. Alo, whaafitai, manino sau noanga, he tulanga pe ona iei foi ia le manulautia, me se foi o le vai mamau le Ekalesia. O le tulanga i le nei vai tau pe ona tata noa whaasama noa e foi a lausunga sio. E leo toi whaingo fie laulangi ma le soifuanga o lo tatu iei nei. O le mea moni lava ia leo se talava ne ai. O le tamau a inga, o le anga ilunga. A o le file mu ma le mau popunga ma le mau waa o le lalolangi ma le tulanga pe ona iei tangata soifua o le eto i fo i lalo a o se fisili la o le eto anga e toai lausunga o le ase vaai a le Ekalesia i le taimi le nei le lalolangi ma se tulanga fo e pe ona iai ia le awa onga ma le soasoani a le Ekalesia le soifuanga lo iei nei ma le whalola moni le saunoanga wa le mea nai le o toi pōma le tantou mai tau iai. O lo whasolo atu ina le anga le tūlanga o mea i laulangi aso nei. Ma de le whate iai tantou. Anga o mea ia le ua umona tau mai le tuspa ia o le a whasolo atu i le anga i le sili ona le anga. Ai o le tāwala le o pokalame le pe o nise o wala mata ina o pokalame i le asfarai le. O i le o le a talanoa ai pe ilo ilo ai wha maoninga. O le tala le wha tau ia Yesu, le wha mawina i evangari e wha, ma tai o mareko luka mai oane. O nā wha maumaunga uma, o le ailo ilo ai le saoa ia i o wha maumaunga ia. Ai o ala le sona, o ale sona e o ina mai tala evangari e wha tau tala le ia Yesu, e wha o ngala i o tanto o langa. O le awala lai o lai, ina i mawhai ona wha le leia le o langa kerisiano o le tangata. E se mai la le tūranga pa uma o lana o a mionga tangata le waia i le teimire nei. Pēla o le sini au tūrana, o le nei wha moe moe, o le au au ina o sui o le Ekalesia. I le awala e taona o la i tusa ma mea o lanto au ina mai le tuspa ia. Alo whaftai ma alo sau no sio. O le upu masani o le atunu o le e anga tonu manu o le fisili. E leo se vale foi pe tau whai e tau avan meneina ia le tulanga e pe ona iei whainga whaavai le Ekalesia. O se tulanga e tau anga e toi se fisili. Mai au a onga whaavai ma o onga tu mau o le Ekalesia. Le taimile nei mai ana o onga. A maise foi o le tali mai a lalangi ma isi tantununga wha Ekalesia i le nei vai tau. Whena e sau no whangun mo. O le lui lava ia o le e whaawai le whisanga ia i le taimire nei. O le tamawhai lea e whaatatau mea wā o ina. Wai a toa silifia toi tau ni mea lea e masan tātou le whaupunga lea e poto ai le sia tamai. A wai e se ngona me lua. O le poto wai lua le me fai. O le atamai o le tomai e whaatatau wai. O le lui la. O nisi taimi o le iloa o matabu sisili. O le iloa o le sona po me le fa me le tuspai e fai. Ai ese le me fai. O le lui la. E le ngata ina ia iloa mamala malama le lei matabu sisili mata ia ala mai le tuspai ia. A le me sili la na taua. O le whaatatau lai le o langa. O le au wala e te tau ona o lai se kerisiano i aso. Ma pela mele tantu te vai aso nei o le wafianga iei. O le matua manina le te lo ta iala mta o sisi le tuspa ia le au wala e te tau ona ona whianga iei tangata soifua. Tau le ava o le whaaloalo me whapena. Ia e amata wina la tūlanga wafianga i aso nei o lawa i a Samoa. O matua wha le tonu a le tūlanga o mea o iei. Pela o le luirina. O lo tamu whai malo sipea, e ao ina sui o le Ekalesia, e ola e tu sai mea walanto wa o ina. Mana ia, malo whaftai mo le saunoanga manino ma le mali e le nei whiawhisio. O le isi fisili o le tau so atu le tāra por kalame le nei whiawhi. O le me moni lava ia
se langona, se whaatinonga, se fo i le tali. Ale matua o le soifua, tangata soifua, e po tupulanga fo i la lawale, nei taimi, male whanau laiti, e swinga leo e nei laulangi. Ole fsilila, ole ase, ole e se tausanga whaatapulaa. O lea e te pataula e maawe e le wha mamafa ma li lifa iai le nei taimi Paul Kalame wha ngā sola le Ekalesia me se foi ona o ngā whawai. Whaina e saunu wa wha? Me loa i le soifua. E pelas whaonga le tuispaia. O le iai matap sisili matai ale le awala e tausi e o tanto mātua o mātua. O le foi le awala e te tauana o la iswatainga o mātua. O le ale tiu te tau ave a mātua kerisiano i le au ina o whanau. O le tiu te tau ave lava na ia e patino lava i mātua. O le whaatulangana na le tuispaia. O iai foi le tuispaia e whaatulangana matai ala le awala e tauna whenga i le tane male ava. Pe o le mele i le tele o whawhitau li o le whaileanga ina e tane o ava. Ta sina whawhitau li o le o whaatupula i le teimire nei. Ia au le ia le tuspaia. Tai ala te tauana whaatitau, a whapela e olai, e maole ai ngā whiwhia. Whapena foi lei talavou. O le tūlanga whainga tāma le pa umo lalo a mi o ngā talavou le wei le teimile nei, e matua asawa sao ale, ia sei tūlau wa pe wa sao whaafire le anga le wei aso nei. Ai le whape whaitio ina nei talavou, ono le suinga o le o langa o wei ai. Ai o le au ngala na o le taua whianga lea. O le e foi vaenga o le atala no patino ai. Le wala foi e whaatitau e foi e talavou. Ia ta iala ma ta absisira tu spaia. E whaale leia o lantou o langa wa tātou te nau umalawa e tātou whanau talavou. Ia moni o langa fia moni le o langa. Whapena fora tau si o tamiti. Le tau si ai o whanau laiti. E te tau aona a mata mai a o matama mea. O ina e te tau na o pongi mai a ia le ati aina o le olanga o ina o whanau. E a mata mai ai ainga, so le tutau avena mātua. O le winalanga al whamtalanga, e le isi tau sanga whatapulaa. Ona e tāua wala esi o le soifuanga o le tangata. Alo whaftai malo sau noa sio e ile tal tununga foi le ne fiafi ia ua lawi ala sau noanga me se foi tal talanga le ne fiafi. So soani foi wale mai mai le tunu ia le ngate le ne vai tau le faingo fio soifuanga. Ai la foto ia le vano te sau noa ia ma failo ia tulanga pe ona ia ia le Paul Kalame fanga solo ia me se foi tapenanga le tapena toai le Ekalesia molana tau fianga mulmuli le tu sanga mal falo lav. Malo whaftai. Ia ole nei tolo vai aso ma vai atu sa pisi lava i le tu whainda le mātou tu si walaulia. A tonga le tele o le maro le tunu. O la wala tau tauri maina le tu si walaulia le. Ono le mātou whanau naunga. Ia mawhai o na whaasafu atu le walaulia mo le tu tele mawhai ai. Ina ia awai ai. I le Paul Kalame lea o le whanutanga po le tau whianga whasamoa. Ile ngana sa moe fai ele Australia stonai ma le sa le fai ungar vai aso le nei. Ai le vai aso fou. Ia ole a fai la Paul Kalame la valentasi. Ile ngana fa Britania. Ia mo ilanto fo i mo le ngana Britania. Mai fai umala i tai tona i matu. Ile no fuanga na o fai luan tu lava i tona multi-purpose team. Ia multi-purpose team. O inala leo le a fanga iai. A tonu o te fia pai atu le vaenga lea toi tau le stasio wala mata ina o le tau whiangara nei. E ese mai isi tau sanga. O le ole atu tala lo iai, le tala wha le tuspa ia. E mai moa i le vitio. O le tala le lei a Yesu. O le ata mua la lea. O le a wha li ala o na vaenga i lua. I le ngana sa mua fo. O le vaenga mua le a wha li ala mai moa i le Australia. Ala vaenga lua le a whaali mai moa i le asto nai. Ia wae le wa silfia uma. O tantou lom silfia uma le whanau whawavenga mai o Yesu. O sitasi o wala mata ina o leo langa o Yesu. Au vea ai ma tamai titi se itulou. Peitai e tele mea na tutupu. Ai le yo o le taimina soifua mai e Yesu. Ma le la mai moa ina mwha matala uri ili mai uma. Ma wa ai ai le na ata. Le ata viti o i le tala lea. Papena fwela le taimina wa umona whanau mai. E tele fo imea na titupu i tu atu. Ma o le fwela mai moi nai. I le anta vitio lea o le tala lei
ia Yesu se tasina wala a mata ina fo ole atu mata ia i le pokalame lea o le si vaenga mana ia i o le ia le wala lea o le whawhewhena whaonga tala le lei e tau fia i tala le lei mana ia fore na vaenga wal te mire nei pe a tanto whalonga stara le lei whai mei se si a tanto i o le wala e tali fo i tala le lei pe le mele o tanto vai fo i lunga social media ai o le fo i la tala noa ina le pokalame lea pe fa pe feo na fa ngale tala le wal menan fa Yesu fa feo na fa ngale tala le e tau fia e tala le ia pe sis fa punga fa ngo fio tala tau fa leang se tu lo wale mai mo fa funga mai le maro le atunu ba le tasi le o ngatele o le am fa yona o ina le ile tau fia ngale fa ngor nei va yasu alo faftai o lala le taimi le fufua e hamatali ai ma fa mai ai nai ia le porkalame le fa ngol vai aso mai le sfraile tau le safa mole sio pe ona ia le porkalame o le e amanta ile luas furu e tai le iva ile tai au mai le aso fraile sto nai me le sa le taimi amanta lavrena e ona fraile malo longa ile sfulu te sfulu lua okay ia fai sina malo longa to e amanta ile le afo le tasi ia ona fai o ile fali masfur ile aso fraina male aso tonai ai ole sa ia fai o ile afo le tolu ile wauli so le fata tianga atona pokalame ile fai ngor neva yas te tala so sesi pe na o tangata lava le Ekalesia ia pe e foi se tutongi le ulufale pe le ai ia mana ia le sile pe ona fai lo atu le taimi wa sola o le ua tu fa tu le wala ulia le to tele mafai ai okay ona o le mantu fa na una wala no tainga e nei mafai ona wala ulia le to tele o so stasi mafai ona awai mai e mantu fie fa tasi le nei fai nga ai fa le nganga o me le ua saunia le porokalami ele ise tongi okay ele foi ni tu pe i peletia o ele ni me tu pe a fiai pe ona vai atu le fana unga lei ai o le tala no mata upsisi o le au ina tanto le fionga le tua o le sona e pa e tanto loto ia ma fa ngai ne ve tanto tanga tanu le alo fa tai manato naua manino le manto le vai le mai mo le fa fonga mai le tunu ia e le fa mo fo le Ekalesia Molimau Ieova le ngai atu le fa ngor vai aso mo se avnoa ia on ta fa tasi fo ile ia mo le mawina fo ia tulanga pe ona iai ia a onga e fa tau ia keriso ia pe ona i foi por kalame fa nga solo se ivanga na o ini se vai nga fie pa ia lo so donga le ne fia fi mo no laval ma volta taimi ia sio malengang fa lol le ai a fa e si fasile fia mala mantili ai o le wa ele manto penga ta fa ilangi le jw.org e foi le manto app le JW library e ma fai ona download mai le tongi fo pe a fai te download le manto website o le manto website fo i wa fa le wina le o antu le afenga ngana okay ile taimile nei o le fa na ngana nei fai ona o ile to tele o tangata e ma fai ai wa i umala fa matalanga ile fa tau ile tau fianga i lunga le manto penga ta failang e ma fai fona mawai le copy o se vala audia le na tu fantu le hard copy le taimi ole o nei vai aso o mai anek ai fa aftai tele mo le avno ma lo fa aftai el tel tunungo le anga lele li sa mo le fo el fa mo le Ekalesia o le talo foi na alta o kalame ia male au na alta tu televise ia ile anga le le li ta mo le tu ai fa mo nga ma se fo tu langa pe ona ia ta pena mon wi lo waso mon wi fo le anga ia tu fa ngol nei va yas aftai tele wa tau tai mo le atu fa tai tele la sunga le fonga tanto po kalami fa fe fo le maro le pulenga fo le tanto TV anyways ia mo le avano fa auro po le avano mantango fi o le mfai no mo le ia avano ta u tanto te fe lo ia ma fa la wi lo antu le mantu tau fianga o lo mo le fa ngora nei va yas ai mo no tele ina la fo fa ngotoe e ngate nei tanto ofisa ia fa pe fo le malu mai le tanto wa tunu alo fa tai ia ole taulunga mal siuina o le tanonga male so upu foi le Ekalesia nei vai tau ia sunga ia sio taua Ekalesia Molimau Ieova ia wa foi le fa lauloina mal fa mninunga ia ni so vai nga pe oni eta penanga le Ekalesia le fa unga ole nei vai yaso ia mori fa tai ile nga ia te tau stone fonti ia mar fa tanonga foi pe ona iai
ma mai mo mai fo i pa ia man maru se tātou tunu ia misi fo i paanga lo mai mo mai ia so se tafa le ni la langi ia pe ona ia tātou fa nonga na i le nei fo ia fiafi la tātou se e le vaenga o fasilanga whaaringa whalawe tele Whaasilanga mai le official commissioner o whainga palota. Whaasilanga whalawe tele. Ngā ruenga whaawau o le toi TULINO tangata mo le palota lua olu ono e tu malo vai maunga numero tasi, vai maunga numero lua, vai maunga numero tolu, ma vai maunga numero wha, ma whaleata numero tasi, whaleata numero lua, whaleata numero tolu, ma whaleata numero wha. E mua no mātou whaatulo watu sa moa i lau whaafunga anga, ne i ela le matenga, o na whaita wina leo so mātou leo, tu lona lava. Mātou te whaasilsila tuai ma le whaaloalo tele, e le mamalu i tu malo o vai maunga tasi, e o oi vai maunga wha, ma whale ata tasi e o oi whale ata wha e whaapea. O le a wha au au le ngā luenga le official komisio whainga palota, mo le toi TULINO i la tau uanga vaa, e restala i o tau i tu malo palota, i aso, a fioanga, ma no fuanga o le ata ua i lalo. Vai maunga numera tasi, o le aso ngafua, le aso limo au kuso, le a fioanga o whangali uta, o le a whaiale i no whanga o whangali i primary school hall. O le aso lua, le aso ono au kuso, o le a fioanga o whangali tai, le a whaiale i no whanga le Ekalesia i whakasa i whangali i. O le aso lulu, le aso fito au kuso, o le a fioanga o vaimoso, o le a whaiale no whanga le Ekalesia i whakasa i vaimoso. O le aso tofi, le aso valu au kuso, o le a fioanga lava vaimoso, le a whaiale i no whanga le Ekalesia mea tutisi vai moso. Ma le aso whareile o le aso ivo au kuso, le a whioanga o pe senga, le pea, ma vai toloa, o le a whaia e le no whanga le katoliko i le pea. Le tu malo vai maunga numero lua, o le aso ngafua le aso limo au kuso, o le a whioanga o vai vaseuta, o le a whaia le no whanga le Ekalesia e whakasai tano leia, le aso lua le aso ono au kuso, le a whioanga o tō matangi, le a whaia lea i le e whakasa tō matangi, le aso lulu le aso fito au kuso, o le a whioanga o le vili, o le a whaia i le e whakasa i le vili. Vai maunga numero tolu, o le aso ngafua, le aso limo au kuso, le a whioanga matau tutai, o le a whaia le e whakasa matau tutai. Aso lua le aso ono au kuso, o le a whioanga o tanu ngā manono, o le Ekalesia e whakasa i tanu ngā manono. Aso lulu le aso fito au kuso, o papauta na whanua matanu maleko, o le a whaia le ili no whanga le Ekalesia me tutisi papauta. Aso tofi le aso valu au kuso, o a whioanga nei o vai lima ma a vele, o le a whaia le whakasa vai lima, o le aso wharaile le aso ivo au kuso, le a whioanga o vawala, o le a whaia ili e whakasa vawala. Whaleata numero lua, o le aso tofi le aso valu au kuso, le a whioanga o vailo auta ma vailo tai, o le a whaia le no whanga le whakasa i vailo tai. Aso whareile le aso ivo au kuso, le a whioanga o tula ele, o le a whaia le whakasa tula ele. Vai maunga numero wha, o le aso ngafua le aso limo au kuso, le a whioanga o palisi, e whaia le katoliko palisi. Aso lua le aso ono au kuso, le a whioanga o vai mea ma aio fiti, o le a whaia le mea tutisi a aio fiti. Aso lulu le aso fito au kuso, le a whioanga o ala mangoto, le a whaia le whakasa ala mangoto. Aso tofi le aso valu au kuso, funga lei, sa valalo masongi, o le a whaia le Ekalesia e whakasa kete se mane funga lei. Ma le tu malo whaleata numero 5, o le aso whareile le aso ivo au kuso, le a whioanga o saina, o le a whaia le Ekalesia mea tutisi saina. Wha mole mole ta ua lava lo wanga i mai ma lo pepa whanau, wha tasi e ma se IT o iai lo wata, e wha mauni ai o oe tonu e ana le pepa whanau, e iai le laisene ave taavale, IT nupi wha, IT pensione, IT mai le ofisa o ngalue ai, ma le IT a onga, po le tusi folau, po se tusi wha maunia o le tangata nuu. Tusi pasi wha maunia o le suafa matai, pia e fina ngalo e te restala e lo suafa matai. E wha manatu atu foi, o loo te tala pea le ofisa au tui muli nuu, mo le whaia e le restala le mamalu le atu nuu, manatua, e tāua lo restala mo le whainga palota o le lua o luono. Wha mole wha afsota i mai le ofisa i le telefoni, valu o, valu ono, valu tolu, po le lua li maiva ono fitu mo nisi wha matalanga. Wha aftai se nie tuia felolo e John Stanley, komisina o whainga palota.
Whaasilsilanga mai le official komisina o whainga pālota. Whaasilsilanga whalawa I tele. Ngā luenga whaawau o le toi restalaina o tangata mo le pālota lua olu ono e tūmalo vai maunga numero tasi, vai maunga numero lua, vai maunga numero tolu, ma vai maunga numero wha, ma whaleata numero tasi, whaleata numero lua, whaleata numero tolu, ma whaleata numero wha. E mua no mātou whaatulo watu sa moa I lau whaafunga anga, ne I ela le matenga, o na whaita wina leo so mātou leo, tu lona lava. Mātou te whaasilsila tuai ma le whaaloalo tele, e le mamalo I tūmalo o vai maunga tasi, e o oi vai maunga wha, ma whaleata tasi e o oi whaleata wha e whaapea. O le a wha au le ngā luenga le official komisio whainga pālota, mo le toi restalaina I la tau uanga vaa, e restala I o tau I tūmalo pālota, I aso, a fioanga, ma nofoanga o le ata ua I lalo. Vai maunga numera tasi, o le aso ngafua, le aso limo au kuso, le a fioanga o whangali uta, o le a whaiale I no whanga o whangali I primary school hall. O le aso lua, le aso ono au kuso, o le a fioanga o whangali tai, le a whaiale I no whanga le Ekalesia whakasa I whangali. O le aso lulu, le aso fito au kuso, o le a fioanga o vaimoso, o le a whaiale no whanga le Ekalesia whakasa I vaimoso. O le aso tofi, le aso valu au kuso, o le a fioanga lava vaimoso, le a whaiale I no whanga le Ekalesia mea tutisi vaimoso. Ma le aso whareile o le aso ivo au kuso, le a fioanga o pe senga, le pea, ma vaitoloa, o le a whaia I le no whanga le katoliko I le pea. Le tūmalo vai maunga numero lua, o le aso ngafua le aso limo au kuso, o le a fioanga o vai vaseuta, o le a whaia le no whanga le Ekalesia whakasa I tano leia. Le aso lua, le aso ono au kuso, le a fioanga o tō matangi, le a whaia lea I le whakasa tō matangi, le aso lulu, le aso fito au kuso, o le a fioanga o le vili, o le a whaia I le whakasa I le vili. Vai maunga numero tolu, o le aso ngafua, le aso limo au kuso, le a fioanga matau tutai, le a whaia le whakasa matau tutai. Aso lua, le aso ono au kuso, o le a fioanga o tanu ngā manono, o le Ekalesia whakasa I tanu ngā manono. Aso lulu, le aso fito au kuso, o papauta na whanua matanu maleko, o le a whaia le no whanga le Ekalesia me tutisi papauta. Aso tofi, le aso valu au kuso, o a fioanga nei o vai lima ma avele, o le a whaia le whakasa vai lima, o le aso wharaile, le aso ivo au kuso, le a fioanga o vawala, o le a whaia I le whakasa vawala. Whaleata numero lua, o le aso tofi, le aso valu au kuso, le a fioanga o vailo auta ma vailo tai, o le a whaia le no whanga le whakasa I vailo tai. Aso wharaile, le aso ivo au kuso, le a fioanga o tula ele, o le a whaia le whakasa tula ele. Vai maunga numero wha, o le aso ngafua le aso limo au kuso, o le a fioanga o palisi, e whaia le katoliko palisi. Aso lua le aso ono au kuso, le a fioanga vai mea ma ayo fiti, o le a whaia le mea tutisi a ayo fiti. Aso lulu le aso fito au kuso, le a fioanga o alamangoto, le a whaia le whakasa alamangoto. Aso tofi le aso valu au kuso, funga lei sa valalo masongi, o le a whaia le Ekalesia whakasa kete se mane funga lei. Ma le tūmalo whaleata numero wha, o le aso whareile le aso ivo au kuso, le a fioanga o saina, o le a whaia le Ekalesia mea tutisi saina. Wha mole mole ta ua lava lo wanga I mai ma lo pepa whanau, wha tasi e ma se IT o iai lo wata, e wha mauni ai o oe tonu e ana le pepa whanau, e iai le laisene ave taavale, IT nupi wha, IT penisione, IT mai le ofiso ngalue ai, ma le IT a onga, po le tusi folau, po se tusi wha maunia o le tangata nuu. Tusi pasi wha maunia o le suafa matai, pia e fina ngalo e te restala e lo suafa matai. E wha manatu atu foi, o loo te tala pea le ofisa au tui muli nuu, mo le whai ai le restala le mamalu le atu nuu, manatua e taua lo restala mo le whainga pālota o le lua o luono. Wha mole wha afsota I mai le ofisa I le telefoni, valu o, valu ono, valu tolu, po le lua li maiva ono fitu mo nisi wha matalanga. Wha aftai sei nie tuia felolo e John Stanley, komisina o whainga pālota. Nā sa mai mo mai, ia, inisi nā whaasisilanga wharinga whalau e tele wala fo ile, nā whasira fia le tātou atinu. Ai, ile vaenga o tātou as seifua mas whanau, ia, e o mai taimi nei, ele tanu mis tātou as whanau.
ia e talitonu lo iai foʻi latou loo faamanatuina o latou aso fanau i le aso ia e pela foʻi ona iai ia faamanuia atu ai le aso fanau ia o le usa ia ten hipi viali lea o loo faapea ona faamanatuina o lona aso soifua i le aso ia faamanuia atu tatou pokalame ia e mese foʻi fagia le atua faapopo nisi ase tele wala foʻi le mafutaga maaiga ia e mese oe pelē ma mamae ia ae mo i latou foʻi o loo faamanatuina o latou aso soifua faamanuia atu tatou pokalame mai se foʻi o aso faapitoa iai le agalelei o le atua e faamoemoega uma o lenei foʻi afiafi masalo o le tatou taunuuga foʻi lea ma le sini lea o tatou pokalame le tulino lenei afiafi tatou te tapaʻi le taimi lava nei le aso ataeao mo le taimi nei manuia faasausauga le afiafi faasoifua ia